Često se postavlja pitanje ko je najmoćniji džin? Odgovor koji mnogi od nas znaju jeste šeitan, također poznat kao iblis. Ibn Kanđur pojašnjava, šeitani su džini, ali nisu svi džini šeitani. Stvar je jednostavna, objašnjava on. Iblis se oženio jednom džinkom, koja je bila među njegovim sljedbenicima i imali su potomstvo. Njegovi potomci su ono što danas nazivamo šeitanima. Ova bića imaju različite oblike i sačuvao nas Allah. Većina njih su izuzetno grotesknog izgleda ili nalikuju psima. Imaju vlastite gradove i obitavališta koja se obično nalaze u pustinjama, planinama, na udaljenim ostrvima i na površini mora. Može se čak reći da je iblis vođa, praotac i na neki način bog džina koji nisu muslimani. Subhanallah. Svi se oni okupljaju pod njegovom zastavom. Svaka skupina čvrsto se držeći svojih zabluda i ubjeđenja. Isa, zbunjen ovim objašnjenjem, upita: kako je to moguće? Ibn Kanđur mu odgovori: to je tajna. Ne mogu ti sada reći, možda neki drugi put. Zatim je dodao: ali podijelit ću s tobom nešto veoma važno. Iblis ima golemo carstvo. Postoje ministri, vlade i ogromni uredi. Iblis ima svoje zamjenike, a među njima je 5 kojih se posebno treba čuvati. Prvi, prema predanju džina, zove se Cabar. On uvijek prilazi ljudima koji su u nevolji ili iskušenju, kao što je smrt djeteta ili rođaka. On šapuće svoje zle sugestije i potiče neprijateljstvo prema Allahu. Kroz usta ožalošćenog čovjeka on izgovara prigovore i psovke protiv Allahove odredbe. Da bi se čovjek zaštitio od njega, treba reći: utječem se Allahu od prokletog šeitana. Drugi je Dasim. Ovaj šeitan ulaže sve napore da uništi brakove, šireći mržnju između muža i žene, što na kraju vodi do razvoda. On je najdraže dijete Iblisa u njegovom ogromnom carstvu. Da bi se čovjek zaštitio od njega, također treba reći: utječem se Allahu od prokletog šeitana. Treći je Al-Avar. On i njegovi podanici specijalizirani su za poticanje bluda i nemorala. Njegovi potomci čine da donji dio tijela žene izgleda privlačno kada izlazi iz kuće. Sva pitanja moralnog kvarenja i bluda pripadaju njegovom velikom odjelu. Četvrti je Masvar, specijalista za izmišljanje laži, velikih i malih. Njegovo zlo ide dotle da se on i njegovi potomci znaju pojaviti u obliku čovjeka koji sjedi u ljudskom društvu, šireći laži koje se onda prenose od usta do usta. Peti je Zalanbur. Ovaj šeitan luta po pijacama širom svijeta, potičući svađe, vrijeđanja, rasprave, pa čak i ubistva među ljudima na tim mjestima. Al-Šibli u svojoj knjizi Ahkam al-Marjan prenosi izvještaj od Zejda ibn Mudžahida, koji je rekao: Iblis ima 5 sinova, a svakom od njih povjeren je poseban zadatak. Njihova imena su Cabar, Al-Avar, Masvar, Dasim i Zalanbur. Dijelite video s prijateljima i porodicom. Zajedno možemo istražiti još mnogo fascinantnih priča iz svijeta koji nas okružuje. U komentarima nam recite šta vi mislite o ovoj temi i koja pitanja biste vi postavili džinnu.